trap of concept of operation. Tugeze rero kuri bya jambo rya tekinike nababwiye dutangiye. Iryo jambo ni irihe? Ni concept of operations, CONOPS. CONOPS ni iki rero? CONOPS si ijambo rya politiki, ni blueprint ya gisirikare ivuga ngo ninde ukora iki, ryari kandi gute. Felix Tshisekedi yirirwa asaba ko ingabo z'u Rwanda zisohoka, ariko muri iyo blueprint harimo umutego. Iyi ni inyandiko Amerika yemeye kwakira. Iyi baruwa igira iti: Rwanda does commit to a phased simultaneous withdrawal in direct proportion to FDLR. Bivuze iki? U Rwanda rwemeye kugenda rusohoka gake gake bijanye neza nuko FDLR igenda yamburwa intwaro. Uyu ni umutego synchronized action. Niba FARDC itagize ikikora, idakoze namba, u Rwanda ruzagumaho ruri muri za ngamba z'ubwirinzi bavuga. Ingamba z'ubwirinzi ntabwo ari ibikuta. Ingamba z'ubwirinzi n'abasirikare n'ingabo. Utekereza ngo ubwirinzi burindwa n'iki? Burindwa n'ingabo n'ibikoresho bya gisirikare. So mu ngamba z'ubwirinzi bw'u Rwanda rero buzagenda bukurwaho bingana n'abasirikare ba FDLR bakuwe muri FARDC bakamburwa intwaro. Niyambura abasirikare 10 intwaro, bivuze ngo u Rwanda narwo ruzacura abasirikare 10. Ni direct proportion, bingana. Iyi CONOPS ni kivuga concept of operations. Kubera ko tuzi neza ko FARDC ikorana na FDLR, bivuze ko batazigera bayirwanya. Bisobanuye ko FARDC tizigera yubahiriza no CONOPS. Bityo rero u Rwanda narwo ruzaba rubonye legal excuse yemewe mu mategeko ya Washington, impamvu yemewe n'amategeko kuguma muri Congo. Ahangaha rero bikazatanga ya ntwaro y'ibanga twavugaga. Kuguma muri Congo ku Rwanda gusobanuye ubufatanye na M23 muri za nyungu bahuriyeho. Mu kuguma muri za nyungu bahuriyeho, ibingi bigahita biza kuri ya ntwaro y'ibanga navuze. M23 yibaruwa iyi CONOPS iyiheza ububasha bwo kuzahinduka intwaro y'ibanga Amerika izifashisha mu gihe kiri imbere. Kuko FARDC yananiwe rero, M23 izahinduka igisirikare cyonyine kiri mu burasirazuba bwa Congo gishobora kurinda inyungu z'abanyamerika. Bivuze ngo bitinda bitebuke, Amerika izisunga M23 kurinda inyungu zayo. Kuko Amerika iri committed kurwanya inyungu z'abashinwa muri Congo. Turaje tubibone. Iyi ni business not war. Si intambara kuri bo. Muri hearing yo muri Congress ejo bundi, Sarah Truman, Deputy Assistant Secretary, yasobanuye impamvu Trump yabyinjiyemo. Impamvu Trump yinjiye muri ibi ngibi ntabwo ari impuhwe, si impuhwe z'abakongomani, ni critical minerals, amabuye y'agaciro y'ingenzi, cobalt, lithium na coltan. Yagize ati: we need to secure supply chains. We cannot leave this to our strategic competitors. Their strategic competitors ni China's n'aba Chinese. Dukeneye kurinda imiyoboro y'amabuye, ntabwo twagombye kubiharira abo duhanganye. Abo bahanganye nabo ni bande? N'abashinwa. Ibi yabivugiye mu nteko ku minsi 22. Uyu nguyu Sarah Truman niwe ushinzwe ibikorwa byo mu nteko ya Amerika muri foreign affairs y'abanyamerika bikorerwa muri Afrika, by'umwihariko muri Congo, muri Afrika Central. Amerika ifite ikibazo gikomeye. Ubushinwa nibwo bugenzura 80% by'amabuye ya Congo. Ibi twagiye tubigarukaho. Nimba taranabibonye, reba muri comment section hari ikiganiro kibivugaho. Trump arashaka kubaca intege. Barashaka ko amabuye y'agaciro ya Congo anyura mu Rwanda muri ya Regional Economic Integration Framework. Ubwo ni ukuvuga ngo ni RIF. Iyi RIF rero ihuriweho n'ubufatanye bwa Congo, bw'igihugu ca Congo, u Rwanda na Amerika. Ni umushinga uri economic, niwo uri muri Washington Accord. No mu bihugu by'abaturanyi nka Angola muri Lobito Corridor akajanwa muri Amerika. Lobito Corridor ni umushinga wa gari ya moshi ufinanswa n'abanyamerika n'abanyaburayi mu kurwanya inyungu z'abashinwa. Uhera muri Katanga uza mu birombe, gukura ibirombe, amabuye y'agaciro mu birombe muri Congo, ukinjira Zambia na Angola. Lobito Corridor naho banyuze izo nyungu. Bamaze kurwanya ubushinwa, ibo niho baziyobora rero. Niyo mpamvu bakeneye abarinzi, bakeneye abarinda izo nyungu, bakeneye igisirikare. DRC yasabaga Amerika kuzana ingabo muri Congo zirindi ibingibi. Amerika ntiyabyemeye, ariko arashobora kubaho gutangira gukorana kw'ingabo z'abanyamerika zikorera muri Afrika no kuri mbese zikaza gutraininga FARDC. Ariko mu yandi magambo ntabwo biremezwa ntiziraza. Ntabwo niziza
ntituzi nimba zizaza kurwana ku murongo w'imbere. They will not. Kuko nizija kurwana ku murongo w'imbere bizaba bivuze noneho kubangamira za nyungu zabo none 100%. Bisobanuye ngo bazakenera abarinzi b'ingenzi babizerwa bafite discipline. The checkmate rero, mbere yuko dusoza, reka tubanze dusobanure ijambo twakoresheje checkmate. Kuba tabizi, checkmate reka mbamenera ibanga. Checkmate si igitero cya gisirikare, ni umutego wa politike, ni amategeko n'inyungu z'Abanyamerika. Kuri Felix Tshisekedi yagotewe mu mahitamo, niyemera CONOPS agasenya FDLR na Wazalendo azaba atakaje ingabo ze. Niyanga CONOPS nanone agahangana na M23 n'u Rwanda, ariko azafatirwa ibihano ku ruhande rwa Trump. Yabaye spoiler ubangamira amasezerano. Iyi baruwa rero ni game changer. Ese kuri Felix Tshisekedi azahitamwe amafaranga ya Trump amuha, cyangwa azahitamwe kugumana na FDLR guhembera urwango akazemera ibihano? Ikarita iri mu biganza bya Tshisekedi. Ese uratekereza yuko M23 bazahinduka babarinzi bashobora kurinda inyungu z'Abanyamerika? Ese Tshisekedi azahindura umuvuno? Bizagenda gute? Twandikire muri comment section utubwire icyo utekereza. Murakoze cyane. Ni Director Gabi kuri Afri Media Live. Mugira amahoro. A world of stories.